لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami ha ramay Islam, alhamdulillah, yarinay sa kita niyo ha jaman na to ini. Waktu parsukuan sing guru na to mulia, amin yari haraig ko ini. Yari niya waktu ini gumanap na isap siya kato tanyo pangadyan, sarta pagpatumtum. Dahin haamoy in ngan sin programa sin siya, amoy in bunga sin pag-iman, insyaAllah. Manjari, umampit kita niyo rin ha aming mga bunga sin pag-iman. Hirihil niya kato tanyo waktu ini, insyaAllah. Di na ako magpalukay, tukbal ko yung guru na tukarasahan. Wayron na rukaying dan kan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman. Fal yatafaddal fadilatuhu maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan li hadhihi al-ummah bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wa ba'd. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا جميعا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء. Maulirin dito mga kakasising kami, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aruman ini yari na isab kami magpasampay kaniyo simpangadyan dengan kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian daing hadis sin dundungan taniyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga tay mangod na mo, hari na mo pa'y katukbal yung pangadyan haruman ini. Tukbal na mo kaniyo, insalam kasila sa halapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapuas tayo dito, masira kita niyo ha pangadyan. Aming pangadyan bunga simpag iman ug iwan kuyag. Mga tuan, basahon na mo kaniyo inadis sinjunjungan taniyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may taikato taniyo in ug iwan sing kuyag. Bang uno injo matuha kabuhi taniyo dahil di adunya iwan amuin susungon durunggo-dunggoan sing kita niyo paadlaw ka na kana. Hadis daingkan Sa'id ibn Abi Waqqas, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam min sa'adat ibni Adam daing hamanga kabtangan sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam
baita deng kan Abi Waqqas, Sa'ad ibn Abi Waqqas, nagsabda yung junjungan taniyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adat ibni Adam, dahing hamang hikasanyang si anak ako Adam, hikasanyang kaniya dunya. Mga tuan, magkagunahan kita niyo kasanyangan dia dunya. Bukun kasanyangan naming biyak sing kabiyaksahan na to ini. Yung kasanyangan kabiyaksahan na to, kasanyangan cinta umataw dalta. Kasanyangan cintaw mataod laong sin bahasa gibahanon lumput laut niya. Aun kaniya karayawan harimba, aun kaniya karayawan ini dagat, kataan aun kaniya karayawan. Buko na mo yadto. Mga tuhan, imbiyata sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, min sa'adat ibni Adam, dahing hamang hikasanyang sin anak ako Adam, istikharatullah. Amo na yung tao nangangayo sa karayawan patuhan. Kung may tayo tumukon patao, sinmat intao magkagunahan siya tao. Mataod tao rayahan, may tabukon harap madto. Muna mga tuan, hipabiyak sa kato tanim pangayo harap patuhan. Hipabiyak sa kato tanim, in jantung tanim, in suara tanim, in anggaw tabaran tanim mangayo harap patuhan. Yato mga tuan, mag-istihara. Sambahayang mga tuan. Dahil nga sabab yan, uno-uno susungon mo, pangayo apatuhan. Kataan, simpakaradyaan susungon mo. Susungon sing kita, ay malayo, iwan maso. Pagkayan susungon, pangayo apatuhan. Yung kaagi mo mangayo, hilaway mo sambahayan, iwan panghindua. Inagi mo utuhan ko, umos mo sambahayan. Bangin susungon ko in hikarayaw, sing karuhi ko. Hikarayaw sing pagtagipon ko. Hikakusog sin jantong ko umalupkay mo, dulan ka ko, para kalay. Nautuhan ko. Bangin para kala susungon ko ini. Ikaw rin makaingat sa dihikasanyang sing kabuhi ko. Damit kaya, di dahil sabi karayaw, sin susungon ko, na utuhan ko ikaw makaingat sin pakaradyaan ko, pali nga ako, gantian pamarayaw in susungon. Tuhan, indayaw sin pakaradyaan. Nakulang hama siya natuyan. Ampay mdaita, min sa'adat ibni Adam. Dahing hamang hikasan niyang sinanaka po Adam, mangayo siya riyatin dakos. Natuhan, yung pangayo na tubiyahon patao. Huun, antara na to yadto. Sa mga tuhan, inantara na to patuhan, ayaw na to yadto kanila. Uno pa ini karwa, min sa'adat ibni Adam, dahing hamang hikasan niyang sinanaka po Adam, ar-rida bi qada'illahi wa qadari. Amuin kakuyaran niya. In hukuman iwan parantaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Way lamud taniw magbutang gantaan iwan pakadalan. Way lamud taniw magbutang hukuman ununo pakaradyaan. Maling kaninyan dengan mahatut si mahati. Sugay Tuhan kumuyat ka. Dahil mangudna mo. Uno indayaw niya yan. Biyay takato tanyo si mga sila makahati. Yung kuyag mo hahukuman, iwan pakadalan sinallahu ta'ala. Yuktahu laka babul jannatid dunya. Bab jannatid dunya. Kabla jannatil akhirah. Bangkaw kumuyag
bang ako iwan sinikaw kimuyag hagantaan hahukuman pakadalan deng Allah subhanahu wa ta'ala yari beta kato tanyo si mga sila makahat o kabunin lawang o kabun sin inlawang sin tagdapo bang kita yung tagdapo na kita na tani magukaw sabukon kita hasabab sing kuyag tayad to o kabun kato lawang so, may tayad to lawang inukabun sabab ang karunahan halawm diya na sing kabuhi na to di dunya ini ang karunahan na to di mabay na samay wal ard ang karunahan na to pagtipon-tipunan di hautan sin langit iwan sin lupa buko ni sa bataas sing gabun buko ni sa bataas sin sa hawawaw sing gumi konsum impulaan na to halaw na sing gumi na uno yan to mga tuhan jannatud dunya kabla jannatil akhirah sulga dunya hari parumatungin sulga akhirah inalong numari naruan surga bukon amuk din surga amurain surga biyaita sinallahu ta'ala uiddat lil muttaqin siya diyan niya ang mga tao nagmamakuha kanya nagtatag-itom kanya na may talaw mo aon na isabyari jannatud dunya karayawan dunya hari pa kau makakadto pa karayawan original turayan tuan uka na mga tuan unin hikaw kabahan uning kunsihan pugiwan kuyag hatupungan haparantaan kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala nasa kaliki mo yagin tao hatupungan niya bang hatupungan mo rikaw mabaya tiyo subay mataod na intupungan sinallahu ta'ala aun mataod aun tiyo na ay mo tuwan tukara law mo tiyo atawa mataod kahagara sa dyan tupungan bang mo tiyo kung tiyo masusakaw bang mo tiyo kung mataod masusarakaw sabang mo tiyo kung sadya aon na iniyan laong simbata bihawon ini amo hindi mo kaingatan dumato kakuyakan mo laong niya simbata magpikuan bihawon surprise in parakala na pagkayan tiyo tukod mo na asal ingata sadya kahagara sadya aon pakadalan mo ang pentukuron mo pila ayaw na diyan tumanda dahil nga sa biyag to kung si sin surga diya dunya kung surga amo ning surga beta dito sa karayawan diya dunya amo na yung kugiwan ko yan matauding kiyukuyagan ama sa nato ini sa wala duning kuyag inloon niya kada illahi wa qadari wala dunin niya to kuyag sadya wayron dito na inlawang di niya ramaw kam siya simud palawang kabayaan sin syahwat niya siya simud palawang kabayaan sinakal niya siya simud palawang kabayaan kita kanapsuhan niya tunayan tayo mangod na mukha ang ang pengkatan piyakari sinallahu subhanahu wa ta'ala ini kita yung kumuyag bukon manok-manok manok-manok nag-enjoy na sila singkakuyakan kita nila yung kita niyo nag-enjoy na isang singkakuyakan kahit na to sa wala dooning kabayaan si mahasok si mahatin turayan tuhan nauno pa kabla jannatil akhirah dahil nga sa biyag to, in karayawan di alamat sadya. Nabang mo piyag tuyuan in karayawan di alamat sadya. Yad turid to in labiin dayaw o kamatuan sing kunsi, in kunsi ipag-ukab mo kanya. Kuya, hatupungan, hahukuman, apargantaan.
yanugara kay mo si mahasud si mahati. Yan mga tuwan. Uno pa yung kuya, beta si mga sila. Yuktahu laka babis salama wan naja in kugiwan kuya kunsi maukab mo ini kasalamat sin kabuhi mo. Maukab ini kasalamat sin kabuhi mo rahon mapatay. Babis salamati wan naja payaj'alu kalbaka saliman naqiya. Mahinangin atay taniyo, atay malano, atay nagtatag-ipon pamahasot si mahatinggi. Kiyukuyakan. Dahil nga sa mabyanin, umbol hambu kakuyakan si bariman, bukon pagkaon, bukon paginom, bukon kakaya-kayaan niya dun niya, ing kakuyakan niya, magbakin ipon ni Wansintagi. May ta mga tuwan, sabab aun hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahin kan Abi Hurairah radhiyallahu an, kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kala Allah, ija ahabba abdi liqa'im, ahbabtu liqa'im. Apabila nipon ko parmansin Allah Ta'ala, kakuyakan niya ay magbakibansin ako. Laring kuyag ko magbakibansin siya. Hapagbaki ni mga tuwan, uming kagunahan sinto magbakiban ka ito. Uy, di na siya magkagunahan dayaw. Kita niyo yung magkagunahan dayaw rin nga mahatot si mahatot. Kita niyo mga tuwan. Di maggunain Tuhan kato karayawan bang di managbak kato. Kita niyo magkauna. Lagi aula na hamasan natin. Ayon dahon sintaw magbak, taon na sa jayban taon. Ang kasubulan ibang kabudyangan, misan tungay giso. Misan aon lutaw roon. Bang magtugon, maig na yung buka halutaw. Nagbaking kabudyangan ibang kasubulan. Nagawa Tuhan, yung pagbak na ibang sintuhan niyari, misan kaingatan, Tuhan niya pa isab induma magbaki man siya. Ija ahabba abdi liqa'i, ahbabtu liqa'ah. Apabila nipun ko, mabaya magkita iwansin ako, lawin kuyag ko magkita iwansin siya. Na yung pagkita riya dunyawiya din, bukon mata. Sabab laysa kamislihi shay. Nauno yan, atay mga tuwan. Dahil nga sabab yan mga tuwan, pakuyakon na tuwi natay na ito, magbaki bansin tuwan. Uno yan, palmansin Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Palmansin mahatot si mahatinggi, hisiyo-siyo sa dyan kami. Mabaya, magba. Iwansin Tuhan niya. Tiyo-tiyo na Tuhan, siyo katsin Tuhan. Di magkakunahan siya. Uno sadya, palyamal. Papaghinamon sadya kita niyo, sinhinang bukon kabayaan na to. Bang kita niyo rin at papaghinamon sin kabayaan na to, pakat niya magtungga kali sa palyamal amalang sadya. Papahinangon sadya kita niyo, sinhinang marayaw kabayaan niya, naghan ka atayin tao. Naghan ka lapalin tao, naghan ka niyatin tao. At tulayan Tuhan. Nakayad to. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Ayaw niya jalamuran sininang. Pababaunta, ayaw niya sa jalamuran sininang riya. Hipagbantog na ibadat niya. Hipagbantog niya iningat niya. Hipagbantog niya yung katan karayawan niya. Di mga Tuhan ipagsuko. Banga kita mo nakabigda, kau rin nga kaibanan. Pagsuko na ko po. Sagbot ko po Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadani. Alhamdulillahilladzi hadana lihada.
wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Maita. Bang kau nakasabot lang mo, maingat kau rin kanila, awang pamaingat din kayo. Bang kau nagniat lang mo, hansam kau rin kanila, awang pahansam din kayo. Sa ingat at jatuhan, hisyuin nagpahansam kayo mo, hisyuin nagpaingat kayo mo, amo dyan. Mga tuan. Yan timbay takato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisul qudsi. Nah, wa idza kariha abdi liqa'i karihtu liqa'a. Apabila ni pun kuya di na mabaya magkita iban sinako. Labi in hukaw ko magkita iban sinsiya. Ain tuyo sintaw magkita iban simbakay niya. Inusugbiya ka mo atas magpatahi mga Amerikana. Yung mga kababaihan magtuon di nga hula malayo. Maidlap. Maidlap yung badyo, maidlap yung turong, maidlap yung bag, maidlap yung taong pa, maidlap. Sabab aun dahon niya magkita. Inallahu ta'ala rin magkakunam niya. Manging kita niyo antara sing kita niyo wihatin dagbos into handi. Biya ta sinjundungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sabda sinjundungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Into hantani ubos na kita niyo panjari. Di na umato na luparag gusta niyo. Halago si baranta niyo, makusog kayo niyo. Di na, ubos na. Umi na turun ka ito sin Allah Ta'ala. Yanzuru ila kulubikum atay tuan, atay. Pakuya kay natay mo. Hinangain lingkat sinatay mo kunsi singkarayawan di dunya. Marapad law ka na ka. Yan mga tuman. Na. Uno pa yung sumpat sinadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil kan sa Adib na Abi Waqqas. Min sa'adat ibn Adam, duwan na sabot. Na. Min syaqawat ibn Adam. Dahil isab hakat jujanaan. Makabing siya na anak ka po Adam, balis ka tayo sinduayad do. Tarkul istikhara. Tinggalan nila na, istapon nila na, impangayo nila po. Allah subhanahu wa ta'ala. Turayan tuhan. Pagubos, kaastulan nila. Kahukawan nila, in pagkantaan, in pakadalan. Iyanong harap kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan mga tuwan, yung kuyag, biyay ta kato tanim, si mga sila makahati. Maukab niya illawang kasalamatan. Magresulta yung kasalamatan ni Yasmur, magbunga siya, an-najatu fid dunya wal akhirah. Salamat siya niya dunya. Kapasan ng kataan, tatandasan kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Maita. Sabab at tasabuk ilal khairat. Intau marayawin atay niya, di siya paglaulon hay nang marayaw. Di siya paghukawan hay nang marayaw, kabayaan sinallahu ta'ala. Sabab tiyanto niya, di nga Tuhan. Dahil nga sabab yan mga Tuhan, aung biyay takato tanyusin Allah Ta'ala, ayat, basahun na mo, pastabikul khairat. Pagmain sinallahu ta'ala, paglumba-lumba ka mo pahinang maray. Ang painhadon niya, inibukon paglumba-lumba.
way nasabot ayat, way nasabot hadis, paglumba-lumba kaburi adunya, way. Hindi adunya, imbet at jakato sintuhan, pamsu pi manakibiha, panawaniw. Panaw kamu hababaw singgumi, lawag kamu sinrijiki, bukon magapas. Ang paintungod pa adlaw akhirat, magapas-apas. Kastabikul khairat, paglumba-lumba kamu pamarayaw. Mayta. Sa babin adlaw Jumaat, di mo manjari tagad pa adlaw Sabto. So when hinang ibadat adlaw Jumaat, ay mo paabot pa adlaw Sabto. Dahil nga sabab yan, intungod pa ibadat, maglumba-lumba. Intungod kabuhi anandi hadunya, pamsupi manakibiha. Panaw kamu yari hababaw singgumi. Pangaon kaon kamu sinrijiki. Yan. Ampay na adlaw akhirat, paglumba-lumba. Naong kaya sa kupan yung maglumba-lumba, magpanaw sadya. Aon day sa bati ko, amin lang niya ukato niyon, magpanaw. Sa panaw mabiskay. Gihanapan pa sin Allah Ta'ala, ayat dugay, wasyari'u, pag-usos kamu. Pag-usos kamu. Wasyari'u ila magpiratin min rabbikum, pag-usos kamu, himinang sinhinang, hikaampun kaniyo sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayta, aun tungbas. Mayta, aun bayan. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Surah. In ablang niya, way pain haba niya, biya sin ablang sin langit iban sin lupa. Kansiyo yan, uiddat lil muttaqin. Mga tuhan, ayan na katubiyahon, naga-abroad iban way. Yan, mabaya mag-apply ba? Katan subdivision na rin pakuano na sambuangan ini. Tawag mag-apply tao. Yung pangaso, nag-apply na ba kita niyo ba hadlaw susungon? Ang paon beta sintuhan, beta panabi. Pag-apply ka mo. Maluhay ito ang pendi ini, magkita pa kau sin record mo ha. Hapag-ibig, bangkaw aktiv da. Katan ka upis-upisan niya bangkaw manjarira. Yung niupin kayo. Ukab mga tuwan. Dahil nga mga beta sinabing hadis. Hisiyusiyo, mansalla. Hisiyusiyo makasambahayan. Hangpu tagduang karaka at sunat. Aun bay niya, surat. Banallahu lahu baitan fil jannah. Dawit tuan makapla. Nah, paglumba-lumba yan to mga tuan. Minsan ni nag-apply siya rin, hindi maglumba-lumba din tao. Na, wang mo piyaspasan, mag-apply ka rin, di malarak da malubura. Pag-apply kita nyo rito mga tuan, magsama-sama kita nyo. Dahil nga sa babiyad to mga tuan, in Umar, in Abu Bakar, pagdungog nila sinayating, lumba-lumba sila. Biya din indagbos yung paglumba-lumba nila, paadlaw akhirat. Kamuk masahin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nangasubukan nila. Doon ni Abu Bakar, doon ni Umar, doon ni kaiwanan, kibaru sahaba. Pangasubukan nila, man asbaha minkum saiman. Hisyuren kanyo yan adlaw ini puasa. Yaw na untaw, mataon. Hinakasayang dahyo, Abu Bakar. Ana law na ya Rasulullah. Puasa siya. Mainkan bukun Ramadan. Puasa siya sunda. Atura yung paglumba-lumba. Mataod doon, way nakasayang, isa-isa niya ra. Ini Umar, maba siya lumumba. Nasa kaliwala niya na hinangin dito. Himasuko na isin Rasul sallallahu alaihi wasallam hikarwa. Hisyuren kanyo hadlaw ini, nakapagsarak ka. Wala nakasayang. Abu Bakar, duwanin kaniya. Atur-atuan yung paglumba-lumba. Paglumba-lumba, padlaw akhirat,
pagasubusin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiw kanyo hadlaw ni puasa, nakasayang nyo Abu Bakar. Hisiw kanyo hadlaw ini nakapagsarak ka, nakasayang Abu Bakar na. Ini Umar satu kuat. Nangasungunay sa bin Rasulullah ikatu. Hisiw kanyo hadlaw yan. Nakapamisita. Siukan yung hadlaw ini nakapamisita. Nakapamisita ha ama, nakapamisita ha ina, nakapamisita tao nasakit. Hisiw rin kaniyo. Wala nakasayang. Nakapamisita ra hadlaw yan. Abu Bakar. So pila na, tula. Pag lumba-lumba, tuwan pa ng marayaw. Tinayin hadlaw yaon siya ra. Nagpuasa siya ra. Nagsarak ka siya ra. Nakapamisita siya ra. Hinikaw pati asubusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisiw kanyo hadlaw ini. Nakaagad. Hadana jahiyatun pakubo. Wala nakasayang Abu Bakar. Aturayan Tuhan yung paglumba-lumba pa'y nang marayaw. Upat. Pa'y sinallahu ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Fastabikul khairat, paglumba-lumba ka mo pa'y nang marayaw. Ini Umar sa timukko. Sa nakauna-una siya, unahan tarakaw yan ang mukadlaw. Way siya nagkaiba-kaiba, sa inalawang sinatay niya, unahan ko rin. Nasabot yan to upat, unahan ko rin. Una-una. Turat-tuhan yung paglumba-lumba pa ng marayaw. Dahil sa mabyan na masanato ini, kaunahan na to yung mga nasabot paglumba-lumba ini. Batimano siya biyaw naglumba-lumba, nagihinang sa wala duning kabayaan sin Tuhan. Batin mga anak kapo na to, mga lisag to, lisag dua sindo magto. Bukon sila nagtahadyod, bukon sila nagbasa sin Quran. Sa nagkita simpatta sintaw katantan. Abi adahin lagu-lagu, bianunhan, magbihan yaw nimpatta sintaw hadum niya ini. Way nakawas sa misan hamuk hadis. Way nakawas sa misan Quran sa yad tutuan. Ingkatan nagtatahadyod, ingkatan nagtatali si marayaw, in sila biya nagbusong pamangi intiyatali. Waliyadu billah. Na hamok masyalong sinumar, hauna-huna niya, way siya nagkaiba-kaiba, liyuhan tarakaw yan. Na po na isab sila hadarat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamok buno magkagunahan tatabangan. Aun yun kiyugdan miskin, kiyugdan sing calamity, kaunahan tatabangan. Lalong si Rasulullah, hisiureng kanina. Si mayang magtuin Umar. Rasulullah, yari nang tunga sinsin ko. Inang tunga, binin ko na rito ahli ko. Unin agikan niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, Barakallahu laka fima a'tait wa barakallahu laka wa fima abkait. Umar, bangman pia pagbarakat sin Tuhan, in pia tabaruk mo yan. Demikian bangman pia pagbarakat sin Allah Ta'ala, imbinin mo ahli mo. In hunahuna ya Umar, kialiuhan niya ni Abu Bakar. Hangtung nga ing kaniya. Sinalta niya. Kaya dunia na, hipagtabarro hatao kiugdan sing kalamiting miskin. Hangtung nga sinalta niya. Na inagikan niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Barakallahu laka fima a'tait wa barakallahu laka wa fima abkait. Tuhan na siya.
Pilang kajam di matungin Abu Bakar. Tiyo sinin diarani. Inhuna-huna ikuan na, kaya liwan ko na. Pag sa kalituan, tiyo sin, siya iubos niya na yung sin niya, way nakiapin niya, kataan. Sa timo in luha, sinumar. Dahil law ni habihao, di na ako kumuntis kayo. In siya hang tunga sin niya, hindi hil niya mataod. In Abu Bakar, tiyo siya, kaya ito nakataan. Aturayan to. Nah. Tayo mamud na mo. Atura marayaw. Maita nakataas. Bango aturun, mataas yung kanabubak kan Umar. Hang tunga sinalta niya mataud kiyadto niya. In kanabubakar, tiyo inalta niya, sa kiyadto niya nakatanoy na kiyapin niya. Sa marayaw pa yung kanabubakar. May tak marayaw. Sabab, iubos niya na yung sin niya. Huwag nakiapin niya. Inyad tuaw pakiapin niya. Naray nga sabab yan tuan. Pagsarak ka ka, wakabuhi mo. Bangkaw nagsarak ka, piyagsarak ka hangkaw sintao. May matay na kao. In piyagsarak ka mo, hakabuhi mo, hamuk pilak. Imbayad niya yatusan, sambil paibo ka. Bangkaw nagdaak, hanggatos pilak, law mo pagsarak kahanyan madto, bang hawata bihaon, kauning kaiman, hangtong nga din ipaguno. Kaiman mo, na, magbing kita niyo madto pa, aming paglumba-lumba ito. Kaunahan natutuan, hamasa nato ini. Dahil nga sa babyanin, upat kalipay ni naglumba-lumba sadya sila pa'y nagmaraya. Way pagigil, way pagun. Timu inluha, sinabubak, sinumar, impanghati kulong niya, kaya takbawan ko na, kaya liyuhan ko na, in Abu Bakar Siddiq, radiyallahu an. Nalong niya, dahil hadlaw, ni rin ako magniat-niat maglumba. Umapasing karayawan mo. Raya, na, hikad tuta pa puasa mga tuwan. Puasa sunnah. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama yawman, hisiyusin makapuasa hang kaadlaw, ba'adallahu, palayuun siya sinallahu ta'ala, minan nar, dahil pinal ka jahannam, 70 harifa, 7 tahun, daranun sinkura makusum. 7 tahun mga tuan nilayo. Nah, artinya mapasok na pinalkagahan na. Puasa sunat. Puasa sunat mga tuan. Nabiya din na yung puasa original. Puasa pago. Na yung pagsarak ka mga tuan. Insarak ka, matawad hadis na maita. Dahil ang mga hadis biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tudpi'u ghadab Allah. In astul sintuhan kay mo maig. Kapag unum. Kapag mura mo. Hisiyutsin tao nagmura. Nagmura pikilan. Nagmura sangsa. Nagmura ununo ning kagugunahan. Mapu maigin astul indugal sinallahu ta'ala. Dahil nga sabab yan, inta ukuripot, waliyadu billah, ayaw pa rin maastul kaniya, umaran niya, maastul siya kaniya, inta kuripot niya. Inta ukuripot, maastul siya maran niya. Sa inta umamura, makuyag mga tuwa. Dahil nga sabab yan, yan tubiyay takato, maigin duwan. Iman makatampan dahil hamanga mani, inta umamura. Turayan mga tuan, na kagunahan na to hamasa natin. Dahil nga sabab yan mga tuan, naglumba-lumba in mga kamasan tanyo na kaw na pahinang marayaw. Atura in anak po na to biyaw.
Bang harap pa kayo naglumba-lumba. Lalo pacintahin, nawisintahin. Na, unong pa mga tuwan, wala yanju, wala yaslam, min ajabillah, illa man atallaha biqalbin salim. Ayaw na to kalupahan. Mig kita niyo rin nga dunya. Huwag pagbaid. Di ka makaway na nakura mo lang mo konsum. Mamay din ba kayo? Di huwag pagbaid. Pagsadyahan na to'y nadlaw, huwag pagbaid. Na, mga tuwanin adlaw yan, dumatong kita niyo, pangasubuhan kita niyo singkataan. Labi aw, lalima para kala, pangasubuhan kita niyo pagdatong kakuho. Na, mga tuwan, inta umakuyag, masanyang siya. Paiman sinallahu ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun. Di na makatabang kay mun alta mo. Sinamunain na ka, problema kayo. Nagtali bang biya din yung pagpataod, bang biya din yung pagpadubon. Pataw dati. Sa kalilid dato'y makatawan. Bang wala doon ng kuyag sinatay. Dahil nga sabi, at pinaltayo, ni pangasubo kayo mo. Dahil di mo yusa. Iban harap po, pasuro ni bang pagwaon ni pangasuyaw. Timak pa intao, matawd sin. Yaon kanina tay marayaw. Nagdapa-dapa sing karayawan, dunya iba na akhirat, intao matawd sin. Iagad ning kabayaan sin Allah Ta'ala. Yawma la yanfa'u malun. Insyabot adlaw ra hindi, adlaw susuhon na. Magsusuhon kita ni pakaniya. In kubol magsusuhon. Bang di sumungin kubol, kita ni sumung pakubol, adlaw. Buko sa inyo maglalayo, magsusung mga tuwan. Na, imbunga, 5 yag, makapalano sinatay. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Haon hamo kadlaw rin na makatawang kay munaldam. Tagpurula. May tadi na makatawang. Sabab, wala doon ing kuyag kabayaan sinallahu ta'ala, kuyag mo sadya. Kuyag kita mo, kuyag diungog mo, kuyag kaya na naman mo. Ada po ning kuyag, kabayaan cintuhan mo ay. Dahil nga sa biyan, di makatawan. Na di matunatuan, masanatuin. Di siya matabang sinalta niya. Malingkan, bukun milyon. Lang simbasa sinug, salak sinalta niya sa uwi na nakatabang. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Di na makatawang inalta niya, iwan sinahli niya. May tayad to. Nag-apas-apas hindi dunya, simbukon pag-apasan, panahon mo sadya. Ya ayyuhalladhina amanu, mga kamu bariman, la tulhikum amwalukum. Ay kamu masasaw sinalta niyo. Wala auladukum, iwan sin anak apo niyo. Kaanakan niyo. Anjikrillah, bang dumatong na in paltawagan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang kau makuyag alda mo, makuyag ka anak mo, di matunging kabayaan sinallahu ta'ala mo sa asal. Turato. Nabi adin na indugay. Misan hatin niya to alta. Amo natin kabimbangan mo, amo natin sa wala mo piya kayong kabayaan sinallahu ta'ala. Uning beta sinto na ayat. Wa man yaf'al dhalik, hisiw siniminang hadto. Di niya karuning kabayaan sintuhan niya. Nakasasaw ka ng parakala yaon. Wala na iyalo, ingkaridaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa man yaf'al dhalik, hisiw siniminang han, faulaika humul khasirun.
khasiruna fid dunya wal akhirah. Lugi siya riya dunya, di ba lugi siya adlaw kana. Sa yung pagbista na to sinlugi, kita niyo nagbista. Sa bangyan piyabista tanyo, hawistahan sinallahu subhanahu wa ta'ala, lugi to ako ini. Sa patawron na to na batuan, mamimista. Pagkaon nagbibista ka, ito na ipawista ta. Pag-ubos mista isab kita. Pag-ubos, madto kita pa final bistahan. In Umar, radiyallahu an, yaring kabtangan niya. Hasibu ampusakum kabla an tuhasabu. Magbista kita niyo simbaran na to. Hari pa kita niyo kabistahan. Aturayan to. Bistahon na to. Wajinu ampusakum. Timbangon na to. Nahinang na to karayawan. Hari pa kita niyo timbangan. Sabab magtimbang. Aturayan. Kay mangod na mo agama. Dahil nga sabi at ito mga tayo mangod na mo. Maun kita niyo pakakuyagan kawayaan sinallahu ta'ala. Way kakuyagan di dunya kakuyagan sintao. Magkaida. Sa gawa tuhan, hikaw na tuwing kakuyagan biyayta. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ampa kita niyo maghampit sing karayawan di dunya. Ampa na to mataliin dunya inilawayan sa jawukun pagulaan. Di ka pagulanin dunya. Magpalingkat na kau simbahay mo, pila tahon, iyanay na, nakabuk na, magparayaw na kau isa. Dahil para naman, aong magsinublihan, aong apo mo, aong nunakwan mo, subay kau sa magpaulo. Ba't bang bukon? Di nakalagihan. Sakali, ipakawa na isang kato, insuko-suko tali. Sa ayaw hinangon si Kandari, yung kabayaan sintuhan. Suway in primary kabayaan sintuhan. Si Kandari nini. Suway siya magumbun hambo. Na. Ibalik tan yung mga tuwan. Ingkis siya sin Umar. Ingkis siya sin Upat Khalifa. Nag-apas-apas sila. Malaingkan mga tuwan. Yung mga sila ini, kaya tugila na tausuwa. Behita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ashratul mubashiruna bil jannah. Namod na sila rin mga hangpo tausuwa. Neng kita nyo, hauno kita nyo nakalamod. Dahil nga sa bagyan mga tuwan, mag-uus-uus kita nyo. Misanin sila lamod na aturan yun yung pag-uus-uus. Inang katao, rihilin hangtong nga sinalta niya. Yung panghati niya, kialiwan niya na. Inang katao, tiyo-tiyo dahil sin niya nakapin, iumos niya nin alta niya, kiyadlo. Di hilan sin Tuhan marayong kata. Dahil nga sabab yan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbaita, hadis niya, khairul kuruni karni. In sa rayaw-rayaw masa, amo na yung masa ko ini. Uy, may tayat to'y marayaw masa, amo na yung masa niya. Huwag ko namin masa tayo ng baita. Sinyari mataod sa sakatan, mataod clean, mataod buko na mo ito. Hangkan marayaw masa niya, kimugdaling ko yan. Ampeng kita kimuyag, nakasakat plin, 7 pangkat. Yung plin lang na yagaran nyo, hamuk pangkat na. Pagtuan pa. Ampeng kamo lang na 7 pangkat. Naktuan. Khairul kuruni karni, in sarayaw-rayaw masa, patahunan, nagtagipon patuhan, amo na yung masa ini. Masa sin Rasul kugda rin Pangulo. Ang panay sa biyeta, summal lazina yalunahu. Pag-ubutlaw niya, amoy masa sumunod kaniya. Hisiyo yan, masa sin sahaba. Kay mangod mo. Nabangin masa iniri madto pa masayaon. Iwan pa masahi karwa masa sin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halawang kuyag sila nagtagipon, may malaing kaning pagkaon nila. Bukon biya sin pagkaon na masatay. Kaya waita sin kisya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, aon bisita rin matungkad niya. Iya subuno ng taway lang na naong bisita ta. Nalong sin taway nalong niya. Way roon.
hati niya, wayro ni kalabot nila bisita. Kaya baita sing kisya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuad lang, 2 bulan. Aun tuad lang, wala tuad siya kaya sugan. Yung pagkaon niya, bulma sa jayban tubig. Nang kita niyo biyaon. Kakaon milikan niya rin, kakaon jipon niya rin, kakaon landang niya rin, kataan sing kakaon. Mahinang na to, mapakaon na to. Uno patuan. Niyanaw ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, niyato siya pahamok sahabat. Hinagin niya sahabat. Law naong bisita ko, hinangon mo na bisita. Kiyukan niya to, bisita sin Nabi, bisita ko. Kiyukan to. Nariyan niya na. Pagkanto niya pabay, pagkasubo niya, asawan niya, nalaw na, bisita sin Nabi, hinangon ta bisita. Aw nakalaw niya, law niya, sukuda sin bata-bata. Ingkato waira, imbisita waira, bata-bata sadya. Nalaw na yan na yun. Patuwan ng mga bata-bata yan. Iwan ay ikaw magpatilas ha mga bisita tayo ni simbihad to. Iwan ay ikaw magpatilas ha mga bisita tayo in kitaway suku. Yaka, sabab coordinated din doon magtiyaw. Nagtutulong tawang, bangaw ni Waita sinambuhok magkaharad, ang penday ka to, magtali na ako matubulan. Patalion na ako. Ampay sila, nagkukoordinate to. Na, piyatuhugin bata. Yung kakaon sin bata, piyakaw na bisita, sabab bisita sin Nabi. Subhanallah. Bisita sin Nabi. Ikaw kukan sin biya. Piyakwang kayo mo. Doeng kuyag niya, bisita sin Nabi. Ibang bisita niya. Natuwa. Pag-adlaw, biyaitaan na sin Rasul sallallahu, biyaitaan na sin Jibril ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naajaib intuhan mo. Sin hinang, sin tao kaya bisitahan ini. Naajaib. Aturayan to. Pag lumba-lumba pa hinang marayaw, biya din nanin taurikato ini. Nahalo yung pagkaon, subay halo, ang pa makaon sin bisita. Kaya ito nagtatakad basurahan ng tao, nagdaratong kang, lutuon na rin na rito. Kan ba lus na. Intawin ito ang naajaib, indayaw. Naajaib, inallah, intuhan mo, sinhinang, sin dua magtiyaon, sin pagkaon sadya sin bata-bata, napakaon nila imbisita sin Nabi nila. Naunin resulta mga tuwa. Kuya, inamin piyakaon nila yan tugian ti anda si mahacho si mahatinggi. Kuya, lami pa rin dito yung yanti mga tuwa. Namura-murahan mga tayo mangut na mo. Ini, misang kita nuri makaurul. Mag 100%, ayaw kita niyo mutas, dengaulihan nila. Haulihan si mga sila yadto. Amin makuyag sila, hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, amin binin nila kato. Maglumba-lumba kita nyo. Pakakuyagan, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, in sila giulan na tausul ka, sa masisila mga tuwan. Nagtatag-ipon pa Allah ta'ala, pagkabiyeta sinallahu ta'ala, maglumba-lumba pahinang marayaw, di sila pagkaunahan na bang kita nyo rin na makauna, bang man kita nyo nakalamod. Halay na sila insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan ini bang man pia pagbarakat sinallahu ta'ala in pangatayan na to ano garaan sinallahu ta'ala kung iwan kuyag biya sim mga sila nakapagtag-ipon hama sa sinjunjungan ta ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab sila timbeta khairul qurun karni summa alladhina yalunahu amunin mga sahabat summa alladhina yalunahu amo na yung mga tabiin nag-abot iwan si mga sahabat. Sambi na siya padlaw kiamat, bang aun makaurul sintu masayad to. Namura-murahan mga tuan,
ini yan ugaran kita ni sinallahu ta'ala walikan na mo panghindoa ko giwan kuyag nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana jami'an min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yan natin sarayaw-rayaw longta, pagpatumtum, sarta pangadjian sing kitanyo, si mga nakauna rin katot tanyo, nakatayma sin pamandu sin akam Islam, mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na murah-murahan ing kitanyo makasambatan niya ito makaurul, kanila ito maka ini urul kumawa sin amin kiabin nila kato taniyo pagka sila yung nakauna insyaallah ta'ala amin humampit kita niyo rin mga bunga sin pag-iman amoy in yaon kanila mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na mapuas din nga Rasul sallallahu alaihi wasallam sila to in piagbin sin Rasul labi-labi na in mga kunapa o rasidin al-arba, kamo hindi kita niyo malawang ta kumawa sin pangadjian din kanila insyaallah. Damikian sampai pa waktu na to, jaman na to bihaon, habang mayan wala nakaguwa din halikusan sin pamando sin Quran, iwan sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way na pagkalu-kalo mga yan kataan-taan. Amoy in makasud kita halikusan sin sila insyaallah subhanahu wa ta'ala hadlaw gana-gana. Manjari magpasampay kami sin salam dua apakatan haun-haun na binaybayan namin abutan sin suara sin kami rin diha ini insyaallah subhanahu wa ta'ala papagbarakatun sin Tuhan Rabbul Alamin katutaniyo in mga pangadjian nito amoy in muhutun na to ito kawaon tiap-tiap hambok din katutaniyo insyaallah subhanahu wa ta'ala na ibalik ko pa na to in microphone sa tamang hindo akato magkhatam sin pangadjian na to waktu ini insyaallah palipapag. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal du'aana صلاتنا وجميع أعمالنا يا رب العالمين. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ربنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.